Aduh ada. Para sepupu yang dendam. Lagi nih nak mangkok kepala pemain. Alah. Iklan. Saya nggak buru aja mati. Azam. Benih karo ancur cetak aja ya. Ada apa ketok. Tengok. Biru lagi. Bang, nangis aja. Beles. Ada. Beda tengok video di Facebook. 7 tahun yang lalu. Jami jangan nangis, Nak. Ini Adi yang soleha nih, coba nengok. Datang. Adi soleha. Ayo, Tang. Sakit, anak, sangit. Ah, Canggih. Kok deket. Lo abang-abang. cepat Bang, balas dendam sama Yati tuh, Bang. Balas dendam sama Yati. Ada dia, Bang. Ada. Iya ke? Ada. Kita kenal ambek kayak gini. Tak boleh.